용서하는 법을 가장 먼저 배우는 것이 서로 사랑할 수 있는 길인 겁니다. Уучлах аргыг хамгийн түрүүнд бид сурж авах нь нэг нэгний хайрлах арга зам болох нь. 그럴 때 분쟁을 그치게 할 수 있는 거예요. Тэр үед энэ хагарал зөрчилдөөнийг зогсоож чадна. 그래야 서로 부족함을 품어줄 수 있고 Тэгж байж нэг нэгнийхээ дутмаг талыг тээж 서로 явж чадна. 사랑하고 화목해질 수 있다라고 말씀하시는 겁니다. Нэг нэгний хайрлан, эв найрамлыг тогтоон амьдрч чадах нь. 그래서 마태복음 5장 9절에 말씀하시잖아요. Матай 5-ын 9-дэр хэлсэн байгаа шүү дээ. 화평케 하는 자는 복이 있나니 Амар тайвныг тогтоогч хүмүүс ерөөлтэй. 저희가 하나님의 아들이라 일컬음을 얻을 것이라. Тэд бурхны хөвгүүд гэж нэрлэгдэх болно. 화평케 하는 자가 하나님의 아들이라고 일컬음을 얻게 될 거라는 거예요. Амар тайвныг тогтоож байгаа хүн бурхны хөвгүн гэж нэрлэгдэнэ гэж байгаа. 그 사람이 바로 복을 받게 될 거라는 거예요. Тэр хүн нь яах вэ? Ерөөгднө гэдгийг хэлж байгаа. 갈등과 다툼을 부추기지 않고 Энэ зөрчил болон хагарлыг улам илүү дэврэгдэг биш. 화해와 평화를 이루는 사람. Харин амар тайван болон инх тайвныг тогтоодог хүмүүс. 그 사람을 하나님이 기뻐하신다라고 말씀하시잖아요. Тийм хүнд бурхан баярлна гэдгийг хэлж байгаа. 왜? 화평을 이루는 삶을 살아가는 사람은 Яг вэ инх тайвныг хадгалж яваа хүн 하나님을 닮아가는 삶, 예수님을 닮아가는 삶을 살아가고 있는 사람인 겁니다. тэр хүн бол бурхныг дуурайж Есүсийг дуурайж амьдарч байгаа хүн байх нь. 그런 사람이 하나님의 자녀로 인정을 받을 수 있는 겁니다. Тийм хүн бурхны хүүхдэр хүлийн зөвшөөрөгднө гэж байгаа. 그래서 예수님은 단순히 평화를 좋아하는 사람을 말씀하신 것이 아닙니다. Тиймээс Есүс зүгээр л нэг инх тайванд дурлагч хүнийг хэлж байгаа биш. 사실 누구나 다툼보다 평화를 좋아하지요. За хэнч бай энэ маргаан мэтгэлцээнээс илүү инх тайван байдалд 또한 дуртай. 조용하고 온순한 성격의 사람을 말씀하신 것도 아닙니다. Бас энэ ишлэл дээр нам гүм аль эсвэл дүлгүн зан чанартай хүний талаарч хэлээгүй. 예수님께서 칭찬하신 사람은 평화를 만들기 위해 행동하는 사람이라는 겁니다. Есүсийн магтан сайшааж байгаа хүн бол инх тайвныг тогтоохын тулд хичээл зүтгэл үйлдэл гаргаж байгаа хүн баг. 갈등이 있는 곳에 화해를 이루고 Зөрчил байгаа газарт инх тайвныг тогтоодог. 깨어진 관계를 회복시키는 것. Сэвцэн харилцааг эргэж сэргээдэг. 우리는 그 일을 위해서 힘쓰는 자들이 되어야 되는 겁니다. Бид үүний төлөө хичээдэг хүмүүс байх ёстой. 왜? Яагаад? 화평케 하는 일은 결코 쉬운 일이 아닙니다. Инх тайвныг тогтооно гэдэг нь амар зүйл биш. 사람들과의 관계를 깨트리는 건 아주 쉽습니다. Энэ хүн хоорондын харилцаа нурж унах, сэв суухал амархан. 내 감정대로, 내 생각대로, 내 고집대로 행하면 되는 거예요. Би өөрийн сэтгэл хөдлөлөөр, би өөрийн бодлоор, өөрийн зөрүү зангаар зүтгэх юм бол болдог. 근데 화목케 하는 것은요. Харин инх тайвныг хадгалж явах нь 자기를 버리지 않으면 이루기 힘든 겁니다. өөрийгөө л хүсэр хаяхгүй бол боломжгүй зүйл. 자기를 낮추지 않으면 회복하기 어려운 겁니다. өөрийгөө л доош нь тавихгүй бол сэргэхгүй зүйл. 자기의 유익을 버리지 않으면 관계를 회복하기 쉽지가 않습니다. өөрийнхөө ашигыг хүсэр хаяхгүй бол энэ харилцааг эргэж сэргээх аргагүй. 왜 그렇습니까? Ягаад тэр вэ? 오해를 풀어야 하고 Энэ буруу ойлголтыг тайлах 상처 ёстой. 입은 사람을 위로해야 하고 Шархалсан хүнийг нь тайвшруулах ёстой. 때로는 자신의 손해를 감수해야 하기 때문입니다. Заримдаа би бас хохирох боломжтой гэдгийг ч үл тоомсорлох ёстой. 그래서 많은 사람은 이 갈등을 외면하고 피하려고 하는 겁니다. Тиймээс олон хүмүүс энэ зөрчлийг үл тоомсорлох гэдэг, энэ зөрчлөөс зайлсхийх гэдэг. 그러나 하나님께서는 우리를 한 가족으로 부르셨습니다. Гэтэл бурхан яасан бэ? Биднийг нэг гэр бүл болгож дуудсан. 그리고 서로 사랑하며 살아가라고 말씀하시고 그것을 배우라고 우리에게 말씀하고 계십니다. Тэгээд нэг нэгний хайрлаж амьдрах гэдгийг хэлж, хайрлах аргад суралц гэдгийг заасан. 그래서 화목을 이루고 관계를 회복하는 일은 그리스도인이라면 마땅히 배워야 할 부분입니다. Тиймээс энэ эв найрамдлыг тогтоох, хүн хоорондын харилцааг зөвөр авч явах нь Христэд итгэгч хүний хувьд бол мэдээж энэ зөв зохистой зүйл ах. 반드시 배워야 됩니다. Гарцаагүй бидний суралцах 그래서 зүйл. 잘 생각해 보세요. Тиймээс сайн бодоорой. 내가 사람들과의 관계를 깨트리는 사람인지 아니면 사람들과의 관계를 화목하게 하는 사람인지 Би хүн хоорондын харилцаанд сэв суулгадаг хүн үү? Аль эсвэл хүн хоорондын харилцааг би эв найрамдалтай авч яваа хүн үү? 나는 어떤 삶을 살아가고 있는지 생각하면서 하나님 앞에 합당한 삶이 무엇인지를 생각했으면 좋겠습니다. Би яаж амьдарч байгаа бол Бурхны өмнө би яахан зохистой зөв амьдрал болоо гэдгийг бодож үзээсэй гэж хүсэж байна. 그래서 화평케 하는 것은 갈등이 없는 상태를 만드는 것이 아닙니다. Тэгэхээр эв найрамдлыг тогтоох гэдэг нь энэ зөрчлийг үгүй болгохыг хэлж байгаа юм биш. 왜냐하면 관계 속에 갈등은 당연히 일어나게 돼 있습니다. Яагаад вэ гэвэл энэ харилцаанд зөрчил угаас байна. 그 갈등이 일어날 때 그걸 어떻게 바르게 해결하느냐가 중요하다라는 겁니다. Энэ зөрчил гэх зүйл үүсгэхэд энэ зөрчлийг ямар аргаар яаж шийдвэрлэх вэ гэдэг нь чухал. 갈등이 일어났을 때 외면하거나 숨기는 것이 아니라 Зөрчил үүслээ, маргаан үүслээ тэр үед би үл тоомсорлох, аль эсвэл зугтаж зайлсхийх биш.
평화를 이룰 수 있도록 화목을 이룰 수 있도록 중재하는 그 노력이 필요하다라는 겁니다. Амар тайван байдлыг хадгалж явахын тулд инх тайвныг тогтоохын тулд миний зүгээс гаргах хичээл зүтгэл байх ёстой. 예수님은 이 세상에 평화의 왕으로 오셨잖아요. Есүс энэ дэлхий дээр инх тайвны хаанаар ирсэн. 그래서 하나님과 우리를 화목하게 하시고 Тиймээс бурхантай биднийг 모든 사람이 화목하기를 원하고 계시는 겁니다. тэгээд бүх хүмүүсийг өөр хоорондоо амар тайван харилцаатай байгаасаа гэдгийг хүссэн. 그러나 예수님이 또 이렇게 말씀하시잖아요. Тэгээд Есүс бас ингэж хэлсэн. 내가 너희를 평화케 하는 것이 아니라 불화케 하시려고 오셨다라고. Би та нарыг инх тайванд биш харин хагарал дуутахаар ирсэн. 마태복음 10장입니다. Матай 10. 34절로 36절입니다. Матай 10-ын 34, 35 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Намайг газар дээр инх тайвныг авчирхаар ирсэн гэж бүү бод. Би инх тайвныг бус харин илт авчирхаар ирсэн юм. Хүүг эцгийнх нь эсрэг, охиныг ихийнх нь эсрэг, бэрийг хадам ихийнх нь эсрэг болгохын тулд би ирсэн. 화평케 한다는 것은 무조건 참고 양보하는 것을 의미하는 것이 아닙니다. Инх тайвныг тогтоох гэдэг нь шууд л буулт хийж бууж өгөхийг хэлж байгаа юм биш бахан. 자신의 생각을 전혀 말하면 안 된다 그 얘기가 아닙니다. Өөрийн бодлыг ерөөсөө хэлэхээ болох түүнийг хэлж байгаа юм биш бахан. 옳은 것을 포기하라 그 얘기가 아닙니다. Зөв зүйлээс татгалз гэдгийг хэлж байгаа юм биш. 다른 사람에게 계속 이용당하라 그런 얘기가 아닙니다. Босдод ашиглуул гэж хэлж байгаа юм биш бахан. 성경적인 화평은 무엇이냐? Библийн дагуух инх тайван нь юу вэ? 말씀대로 서로 사랑하는 것. Үгийн дагуу. 그러나 복음을 위해서는 우리가 싸워야 하는 것. Үүний төлөө бид тэмцэх. 복음을 위해서는 Сайн мэдээний төлөө 불화가 일어날 수밖에 없는 거예요. энэ хагарал үүсгэхээс өөр аргагүй. 예수님은 이미 이것을 말씀하신 겁니다. Есүс аль хэдийн үүнийг хэлсэн байна. 그래서 우리는 매 순간 성령님의 지도와 인도하심을 받아야 한다라는 거예요. Тийм болохоор бид нар үргэлж ариун сүнсний удирдлага болон ариун сүнсний удирдамжийг авч байх ёстой. 예수님은 사람들에게 싸우게 하려고 오신 것이 아닙니다. Есүс хүмүүсийг өөр хооронд нь тэмцэлдүүлэхийн тулд ирсэн юм биш. 그러나 어떤 사람은 예수님을 믿고 어떤 사람은 믿지 않기 때문에 갈등이 생길 수밖에 없다라고 분명히 말씀하고 있는 거예요. Зарим нэг нь Есүст итгэдэг, зарим нэг нь итгэдэггүй учраас энэ зөрчил үүсгэхээс өөр аргагүй гэдгийг хэлсэн байна. 그래서 참된 제자는 어려움과 반대가 있어도 자신의 믿음을 지켜야 한다라는 겁니다. Тиймээс жинхэнэ шав бол хүнд эцсийн нөхцөл байдал, зөрчил хагарал үүссэн ч тэр дунд өөрийнхөө итгэлийг сахин явж чаддаг.